lahko čez palec recimo ocenimo, koliko je Presotskih tukaj danes na Trgu Leona Šutija? Drago nam je da smo ponovo zajedno, da smo i ove godine u velikom projektu plesanja najljepšeg plesa maturanskog, plesa četvorki, da smo zajedno sa 58 gradova. Odlično plešite na tanko opoldne. Učimo lijep pozdrav kolegama. In zdaj Okay, thank you Kristina for your impressions. Thank you. pozdravljeni v Črnogoro. Kako se imate? Na mestni plaži in zdaj se selimo še v Maribor in tam je tudi naš. Romance hearts have become a disease. Finding life in your bodies of disbelief. Living life when the wicked one attack from the sky. Pour upon the rich and solve your peaceful life. Showering glories when judge people they were fighting for peace when fear overpowered. Danes se nam javlja Nebojša Slavković. Nebojša, lep pozdrav. Kako ste kaj maturanti in spremljevalci v Srbiji? Dobar dan, pozdrav iz Srbije. Poštovani maturanti i dragi Milanovčani, ovo su uvek najlepši dani za nas u Gornjem Milanovcu, kada svi s ponosom pratimo defile nove generacije naših maturanata. I ove godine se nadamo baranju Guinnessovog rekorda u kategoriji najveći sinhronizovani ples na planeti i očekujemo da tačno u podne preko 33.000 mladih iz Srbije i cijele Evrope zajedno zaplešu kadril uz Štrausovu kompoziciju Slepi miš. Posebnu zahvalnost upućujemo opštini Gornji Milanovac, koja je već 9 uzastopnih godina organizator i pokrovitelj maturantske parade u našem gradu i ostaje verna promovisanju tolerancije, mira, prijateljstva i povezivanju mladih kroz ples. U to ime pozivam zamenicu predsjednika opštine, gospođu Jadranku Dostanić, da nam se obrati. Dragi učenici, cenjeni profesori, poštovani sugrađani, izuzetno mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime opštine Gornji Milanovac, koja je pokrovitelj ove manifestacije. Naši maturanti već 9 godina učestvuju u ovom plesu i na taj način doprinose da se za Gornji Milanovac čuje i izvan okvira naše države. Osnovna ideja maturantskog plesa je povezivanje mladih kroz ples i muziku, kako bi tokom ovih 6 minuta svi bili kao jedan, bez razlike u nacionalnosti, boji kože ili religije. Na ovaj dan maturanti iz cele Evrope plešu u ritmu Štrausovog Slepog miša i na taj način uspostavljaju specifičnu vezu između sebe. 2011. godine oboren je Guinnessov rekord po broju ljudi koji istovremeno plešu na različitim mestima, a ja se nadam da ćete danas nadmašiti i taj rezultat. Osnovni cilj je druženje i meni je drago što vidim da ste svi nasmejani i srećni. Želim vam puno uspeha u daljem školovanju, a danas uživajte jer ovo je vaš dan. Pozdravljamo všetkých mladých tanečníkov Štorilky u mesta Košice, Prešov, Žilina, Mijava, Vrano nad Topľou, Zvolen. Na Slovensku bude naraz tancovať skoro 10 000 tanečníkov. Bravo! Dobar dan Hrvatska, dobar dan Osijek, Vukovar, Beli Manastir, Donji Miholjac, Našice, Đakovo, Valpovo. Jonapot, Fiatal Tancošok Sombaten. Dobar dan Montenegro, dobar dan Tivat. Pozdrav do mladite tančari od Toplata Makedonija, Skopje, Ohrid, Struga, Strubica i Georgija. Srdačan pozdrav mladim plesačima u Srbiji, sa Europom plešu u 14 gradova: Kraljevo, Jagodina, Niš, Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Zaječar, Ćuprija, Parećin, Gornji Milanovac, In pozdravimo še plesavce po vsej Sloveniji. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Parovi poklon. Parovi lanac. Ukrštanje. Levi okret. Plesačice lanac. Plesačice lanac. Parovi poklon. Parovi promenada. Parovi poklon. Parovi lanac. Ukrštanje. Levi okret. Plesačice lanac. Plesačice lanac. Parovi poklon. Parovi promenada. Plesači poklon. Prvi par poklon. Prvi promenada. Prvi okolo. Prvi promenada. Krštanje. Levi okret. Drugi par poklon. Drugi promenada. Drugi okolo. Drugi promenada. Krštanje. Levi okret. Pripremite kišobrane. Plesači poklon. Otvorite kišobrane. Parovi okolo. Prvi plesači napred. Trojke poklon. Trojke poklon. Solo plesačice. Solo plesačice. Plesači napred, leva zvezda. Na svoje mjesta. Parovi okolo. Drugi plesači napred. Trojke poklon. Trojke poklon. Solo plesačice. Solo plesačice. Plesači napred, leva zvezda. Na svoje mjesta. Ostavimo kišobrane. Plesačice poklon. Vrsta poklon. Pljesak. Svoja mjesta, plesačice u desno. Plesačice u lijevo.
mesta, vrteška. Na svoja mesta, vrsta, poklon. Pljesak. Na svoja mesta, plesači u desno. Plesači u levo. Na svoja mesta, vrteška. Maturanti, iskrene čestitke in... Wir gratulieren allen, die mitgetanzt haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir drücken die Daumen, dass der Rekord wieder gefallen ist. Congratulations also from me to all participants in today's event, Quadrille European Dance Festival. Thank you for so much fun. 58 mest, 7 držav je zaplesalo maturantsko četvorko, tudi na Radiu SI. Zdaj je čas za vašo zabavo, zdaj je čas za to, da nadaljujete svoj pohod proti življenju. Zavijete pa lahko tudi na Facebook stran Radia SI, kjer objavite selfie, zapišite, v katerem kraju plešete in morda boste dobili eno od 20 povratnih letalskih vozovnic turistične agencije Intelekta. Radio SI. Vam se na predivnom plesu i želimo vam sreću i uspeh u važnim životnim izborima koji su sada pred vama. Imajte uvek na umu da su mir, ljubav i tolerancija vrednosti koje ne prolaze i da nema nedostižnih ciljeva kada ka njima koračate zajedno. Još jednom se zahvaljujemo opštini Gornji Milanovac kao pokrovitelju čitave manifestacije, kulturnom centru koji je pružio tehničku podršku manifestaciji, plesnom klubu Domingo, profesoru Nenadu Nešoviću, kao i profesorima gimnazije Takovski ustanak i ekonomsko-trgovačke škole Knjaz Miloš, koji su dali doprinos u realizaciji manifestacije. Meni preostaje da najavim revijalni deo programa u kome ćete vidjeti kako naši maturanti plešu bečki valcer i zahvalim vam se na podršci i pažnji. Hvala vam puno i uživajte. Strana. Leva četvrtina. Strana. Desna četvrtina. Osnovni korak. Osmina. Zamena mesta. Strana. Četvrtina. Strana. Desna četvrtina. Osnovni korak. Hvala vam, maturanti, bili ste sjajni. Ja ću vas... Ostavite tako još jedan.
Ajde mašimo svi, ajde mašimo svi. Ajde mašimo. Aj sad.